رفکی پارتی آزادی کردستان پاکی برس حنیفی توران جه آمده و به مرای برس حنیفی دم باش هیا مگو او مجار بیدنگ ببو یعنی گلک بحثا گرتنا پارتین کردستانی ندهات کرن چه بوجاره کدن او مجار کتا روژه و دیسان حولین گرتنا پارتین کو ناوی کردستانی دناوی وانده هیا خورد بونه دیسان حول تیدن کو او پارتی بینه گرتن بله دم باش از دخوازم یا بیجم اوله راست ترکیه بیه مزارگه ها پارتیین سیاسی مخابن پارتیا آزادی کردستان ده 11 ماه 12/2014 دا آوا بو پشتی کو پارتیا آزادی کردستان آوا بو ده محشون دا سردوزگر محکمه بلند ده حق پاکه دا اختارنامه کی شاند گودناوه ودا کردستان هیه اون بحثا ملت کی دکن ملت کرد دکن اون بحثا ولات کی دکن کو ناوی کردستانه اون بحثا زمان کردی دکن اون بحثا چارنوسا ملت کرد دکن اوانا ناین قبول کرن جبروی ام و اختار دکن گره اون وان تشتێک ام چەوت دبینن هون بگوهرینن مجی مگو اوانا مافê me ne mafê milletê Kurdin em devjê bernadin çewtîtî têda tune çewtîtî di yasayê we de hene divê ku hûn yasayê xwe biguherînin piştî wî di mehşûn da di îcar îxtarek ji aliyê serokê mehkema bilind ji me re hat bi heman şêweyî gotin hûn li gorî mafê qanûnên yasayî hûn tev nagerin hûn nîjadperestî dikin hûn behsa milletê Kurd dikin hûn behsa Kurdistanê dikin ev nayê qebûl kirin gere hûn navê xwe bi destûra xwe rêziknama xwe hûn biguherînin me jî me heman bersîvê da wê mehkemê jî piştî wî di sala 2019 meha yekî de di derheqê pakê de doza girtinê hat vekirin û di 14 meha şeşan 2019 da jî parastin ji me xwestibûn me parastineke nivîskî ji wan raşan parastina me bi Kurdî û Tirkî bû me di parastina xwe da me behsa mafê milletê Kurd behsa çarenûsa milletê Kurd me kir me got em ji bo viyanê ji ti kesî îzin naxwazin ev mafê milletê Kurd ê gerdûniyê ji ber wî em navê xwe jî û navê partiya xwe jî û destûra xwe jî û rêziknameyên xwe jî û bernama xwe em naguherînin li ser viyanê em me piştî ku vê ewka xudaye vê parastina xudaye gere îcar bi devkî wek rû bi rû parastin ji me bixwazin lê heta îro برز توران یعنی بزالالی چه جوار را دبیجن؟ دبیجن ناو کردستانی جی پارتیا خود درخن ایدر خلاص یعنی تو کشه اگ نامینه یعنی بزالالی دبیجنه و چه بکن؟ دبیجنه و چه تشتکه و برو واجی دستور بنگهینا ترکیه یا براستی که جعفر از دکارم بیا بیجم براستی وی دا Türkiye, İro, ligor kanunên xwe jî, ligor yasayên xwe jî tev nagere. Di destêm da belgekê heye ez dixwazim êşanî wedim, wî bêjim û ez ê bersîva we bidim. Niha serdozgeriya mehkemeya bilind malperek wan heye, di wê malperê da navê partiyên siyasî heye. Berê 2 sal, 3 sal, 4 sal berê navê me têda hebû, navê pakê têda hebû. Lê berê 2019 da dema ku di derheqê me da doz hat vekirin, doza girtinê, navê me ji wê lîsteyê derxistin
اینجا او سردوزگری جمرا و نویسان دیه دویج سروکاتیا پارتیا آزادیا کردستان ره یعنی پارتیا آزادیا کردستان وک فرمی ناز دکه لیبره ناوه و جوه لیست درخستیه ev keyfiyete ev naye kabul kirin ev ne tişteki yasayı birey aziz. İnca Türkiye çımavi van tiştadike Türkiye heji liser heşmendiya ko Kürtinin Kürdistan velateki binave Kürdistan'ı tineye heji liser ve heşmendiye terdigare jwe bone dixwaze ko van partiyen siyasi bigire bitene wan nagire Partiya embêjin Partiya Demokrata Kurd müracaat dike müracaata wan nastîne. Partiya İnsan û Azadî müracaat kiriye müracaata wan nastîne. Parti Demokratî Kurdistana Bakur 4 sal berê müracaat kiriye ewraqê xudayê hindir û gere کو وان اوراقا تسلیم گرتنا وان اوراقا بدا پدکه باکوره لیبله و اوراقی ندا وانا 4 ساله لیویا و اوراقی نکو ببین پارتی او لوان ونا گرن برسیوا وان نادن نابیجن وای ما اوراقی و تسلیم گرد هری داوی پارتیک بناوی پارتیا کسکان وانجی چوی اوراقی کو بدن هندرو وزارتا هندرین اوراق وان جی نگرتیه باشه ویدم برس توران از وی بپرسم یعنی براستی بباوروا یاسا تنیه بله اف دیارن که شما ترکیه وادی بیجوا از خوازم وی بپرسم براستی بباوروا پارتین سیاسی سرکردن پارتین باکوری کردستانی ترکیه واده که براستی پارتین و بگره یعنی واده که هنج چالاکین خو هندکی ین نشتیمانی و نتوایی هندکی داخلن کم بکن هجاتان دگیره و دترسینه جبو که و چالاکین خوی نشتیمانی و نتوایی کم بکن یعنی براستی خوازه پارتین و بگیره به آراستی به ده آلیه هم آلی که دا دخوازن بگیرن لیبله او چقاس او جسارت بوان راهی هم نزانن یعنی دا اصلا نافنتوی دا او هنکی تکبن روشک نخوش و لیبره ام باش دزانن که دخوازن بوی آوائی گواشکی لسر ما بکن ام چالاکی خوی روزانه ام خبات خوی روزانه پیک نیدن او وک شورکی لسر ستیمه بدن سکناندن غایوان اوه مثلا گرتنا HDP جی از دخوازم چند گوتنا به وی واسطه از بیجن گرتنا HDP پارتیک سیاسی HDP چد و برا بوه یعنی ام بیجن HDP دوی ولات هبش و دوی نظام نتوا دموکراتیک دوی جمهوریتا دموکراتیک فلان و بیوان ام وان تشتا قبول ناکن نای قبول کرن لیبله او دوزا کو در حق وان دا هاتیه وکرن جی نای قبول کرن یعنی تب پارتیین سیاسی جبر کاروبارن خوی سیاسی فکرین خوی سیاسی گره نین گرتن ام جوه بونه ام وی هلوستا دولتا ترکیه ام شرمزار دکن ام دویجن ورن مافه ملت کرد ناز بکن ام ملتکینه دویکو ام لسر آخا خو ببن دستلاتدار او هون مافه مین گردونی ام بیجن به زمان کردی پرورده فرمیتا زمان کردی او ناوه گند و باجاران که و گوهستیه و کریه به ترکیه وان ناوه ما دیسا بدن ما ام بیجن آزادیا فکر و رامانه آزادیا برخستن بونه و هر وکیدن اون گره وان خواستکن ملت کوه اون خواستکن و بله جکم اندهان نهاتن عجیب جیکرن برس توران اگر پارتین و ین کردستانی ین باکوری کردستانی بینه گرتن alternatifa و چیه هنه چه بکن؟
ام او ری نکاره پیشیا ما بگره دما کو ما پارتیا آزادیا کردستان آوا کر ما یک تشتکی جملت خراگو مگو ام لسر مشروعیت ام تکوشینا خوب مشیرن نه لسر اساس قانون و یاسایان مشروعیت ام هزا خو مشروعیت دگرن و جملت خود دگرن جوی بونه او نکارن ریل پیشیا ما بگرن پارتیا ما بگرن جی نکارن ریل پیشیا ما بگرن ام خبات خو بدن بردوام کرن برای عزیز بردفکه پارتی آزادیا کردستانی پاک برس حنیف توران جامعه باکوری کردستانی و تو مربو گلک سپاس داره